Who's this? Udin-din-din-din-dun, madin-din-din-dun, merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang manusia biasa. Double tap the screen if you got it right. Who's this? Oi, oi, oi. Bobrito bondito? El bobrito gangsterito, banditelli don bobrelli. How about this? Glorbo, frutto drillo. Nel profondo della palude, Glorbo frutto drillo regnava. Don't forget to follow and comment your score. Who's this? Bom bom bom, Leonelli cactuselli, Leonucci cactusucci.